رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يوسنسي ناوشين قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا سلام بسم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي محمد يا أبو بكر الصديق يا عثمان وعلي رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا الله اللهم نول الأمور يا الله اللهم نول الأمور اللهم طول أمورنا وتأتك وتقبل دعاءنا ببركات يا الله سلطان يا رب العالمين سلطان الكبسول يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna biasim mga maksud sin pagtanom binhi sin kamahardikaan sin tausog. Bimaksud sin ini hambuk magtagna sin napakaharayat hangan sin Sultanate of Sulu. Hambuk ini kabuhianan wajib, iwan kabuhianan hikadayaw ha mga panindog simbang sata, iwan sini karayaw asal amuing kabuhianan simbang sata. Yung karayawan sin magtubo magtanom binhi kamahardikaan hangan sin Sultanate of Sulu Darul Islam. Imaksud ini duain parakala kadahan niya muna hikarayaw pamano siya sabab sin parakala pagnapaka kabuhianan pagkaon si manusia. Kadua, hikarayaw ra isa sin pangatod sin bangsa dukaing sin imbang sa tausog di magbati laol maghinang sin napakatungod pagkabuhianan sin bangsa kandi. Nabi Allah na impagtanom hangan sin Sultanate of Sulu hambuok hikarayaw sin pagbil maarup sin pagtaayon iwan sin hikalayo sin amon mularat katabang sa tausog.
Sabab imparakala magtanom hambuk kabuhianan hikalawa na sin igil ibanjangki hikatubo na sin pagkasilasa salta hikadayaw singkatan paltubo-tubuhan amunain na pakaring halupa na suway tud 10 naon marayaw iban hidya tulon marayaw in napakahalupa amunan in panindugan sin pagparinta. Wayroon karaganan si magparinta pagtagna ding hasin, subay siya magtagna ding hatianom. Ang pamakapasin. Ingkatan, hino-huna sin kita mag-angan-angan kita magpatindugula, habaksud sin subay kita tabangon, muna-muna subay kita magpakita, sin mabaya tuod kita madawhat iban sin tumampal, abukon kita ini maasa-asa, ataw himuhatwa tabang sa duwaing, malaingkan inuhatwa ta mo na kusog. Iban sin pagsangsa takandi, malaingkan wang aong kakawasaan tawa karedaan sin Allah tumabang kato imano siya dukaing amun aun aturon kato kakitaan nila in kita bukon sadya hati na haros amon tawangon sinwayrun uno-uno sabab. Mahinang hambuk par sa baban sin pagtabang par sa baban sin nakapaginang kita mga ginlupaan hapasalan sin kabuhianan umbulang buok katan bangsa. Amuraman yan isabing pangawaan kabuhianan muna tumubuha mano siya. Jadi impakaradya ang pagtanom hangan si ini Sultanate of Sulu Darul Islam. Amo na ini impanagnaan project atau pun maksud. Hika tindog simbang sa tausog. Hapangita sindunya bukun manusia lisuan. Iwan bukun manusia nang huwat-huwat. Imparakala pagtanom. Hikarayaw sing katiloakan. Labi Allah na amun tao nag-uusaha kagimbahan. Labi Allah na tuod. Sabi na mo mga napakariha kagimbahan si lupa sug ini. Kaya pasaran ding haangay yaon. Inta ulo pasog amun magdirihil dagangan pagkahula-hulaan. Habihaon waktu ring sa mga kasayul-sayulan, mabut papagkaon lumukay amun na insuportan sinangagawa. Jadi balikon na to mga taymangod, inhangan sin pagparinta, hangan sin Sultanate of Sulu Darul Islam, ayaw na to na singuran in mga sila, amun wayroon liuring si magangan-angan, magpatabang harukaing, samantara intindo kan wayroon. Jadi nuna ini hangan sin SSDI nanindugi nangindarahi sin project pagtanom binhi kamaldikaan hambuok pakitaon imbang sa dukaing hatini intauso bukun tuod himahangad hulat hakabuhianan sin tao malaingkan in patubuon sin tausog kiyawa ding hanapakasin Allah lupa dihil kato niyo supaya kita niyo mabuhi. Jadi ini nang ini sampul na unato indaakan sin Allah lag na kamo napakahagin lupaan mabutaw no unulungsod asalkan in kamo makakaon sin halal. Jadi amo ini in maksud sin SSDI nagpaawon sin project binhi kamahaldikaan magtanom sin lumput laut ataw uno-uno na jambangan. Amo mapatot kaunon si manusia par sa baban in katan naon insin naon dinga par sa baban sin magbigi kita dagangan. Amo yato in maksud sin SSDI magsukol in kahalan sin pagtanom binhi kamahaldikaan ini amo ini in maksud sin Sultanate of Sulu lumayo din nga pagpitna, lumayo din nga pagigil, patubuon ning pagkasilasa, pagmofakat, paghambuok, pagtulong tabang, hasupaya imbang sa tausog. Kakitaan sindunya bukun taunang huhat-huhat. Amo iniin sa lago-lago, maksud sin SSDI. Pagkatilingkal dunya, magpakita kita niyo, ingkita no tausog, bukun tao malunok, iwan tao maliso. Magsukol, ingkahalan sin pagtanom bini kamaldikaan, sa plagpakatan, hatiranan sin hula sin Sultanate of Sulu in ini harus tuod pagsama-samahan palagguon iban paluakon hangan sin lupa kaya pasasaran labi Allah na tuod in mga magtanom ha isa-isa bukon biya sinalawom sin pamarinta bukon siya hikarayaw manghat da isa-isa mo minsan papauning kusog mo bukon biya sin parinta ataw halaw man kaw sin nagdara pamarinta maghinang kaw kapag tauran inhinang mo tiyo-tiyo may nang mataod sab kapag tulong tabangan sin sa kanap. Jadi impakaradya ang magtipon-tipon, magpaon sinambuk pamarintay ni kawajiban ding magkaon pagkaon asal suway harus tuod magtulong tabang. Jadi amo inin maksud sin SSDI habiato ragbos ingkitan katan magsama-sama kita dumo apatuan murah-murahan implan iban sin mga maksud sin project ini dihilan niya to hidayat pasungon pakusugon salta sampai kita makaabot pagtaas. Amo yan imaksud sin kita niyo na habiato ragbos ingkatan ini mangindarahi pahinang marayaw. Impakaradya ang pagtanom na wajib na to na iwan ni tauran iwan pajatuhon tuod. Nari na ako magpaba sila palkabtangan ko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.